Selam alaikum. Osano. Hajmo raditi parkour. Ovako, znači ja ću skočiti na ovaj ventil. Veoma lahak posao, pogledajte. Yes! Parkour! Au, krov moje kuće izgleda veoma loše, to trebam popraviti. Jeste vidjeli taj parkour? Parkour games. Pogledajte ovaj parkour. Parkour je kada radite gluposti. Evo ga. Pogledajte, sad ću skočiti na ovog čovjeka, gledajte. Epic parkour. Imam šuta, a? Znam ja parkour, a? Znam ja parkour. Bre. Bra. 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 Like a pro! Ko sad kaže da sam noob. Oj, požete. Čovjek ne zna se penjati. Ovako izbjegnuti stvari od parkoura. Gledajte. Parkour. Ovo je skok. Ko govori da ja mogu prići na onu zgradu? Ko govori da ne mogu, laže se jer ja sam previše cool da... Mislim, došao sam do zgrade. Pako! Salam alaikum. Da. Vidite šta vam pokazuje. Ha, ja sam ga odgurnuo, ljudi. Neće ti nigdje bježati. Alo! Neće nigdje. Se mene krivi policija ovdje bježi. Sad ćemo pobjeći od policije korišćenja parkour! Ok, znači policija ne zna za ovaj tajni trik. Pošto policija misli da sam ja glup, ali nisam. Imamo parkour skillove. Parkour! Šta bi drugo moglo biti parkour? Parkour! Oj, policija me traži, bježi, raži. Parkour! Dobrodošli ljudi na YouTube, danas ćemo raditi parkour, muslimanski parkour, jer znamo da su muslimani najbolji ljudi na svijetu. Oh yeah. Policija me našla, nema veze. Da će me moći upucat odavdje. Bismillah. Jebo. Neće ovdje ništa nema naći. Ha! Oh my god. Ko ovo može naći GTA 5 i ovo raditi sve. Bravo djel. Evo 100 maraka da ne možete, ali hajde. Op. Čekajte. Ja, šanse. Ne. Sad će ovih dvojica ubiti koristeći parkour. Hajde, yes, eto ga! Mrtav je. Idi, hajde. Gledajte parkour.
Parkour master! Blood master! Oj. Evo, salam alaikum. Parkour najbolje... Allahu akbar. Nisam rasta. Dalje. Moj tajni izlaz iz svake situacije. Ima šanse da me nađe policija. Mislim, htjela sam da se poprijem na hitnu. Ali ovo je sljedeća nabala stvar. Policija nema šanse da me nađe ovdje gore. Evo ga dalje. Ovo je nabala stvar. I ne mogu me naći jer glupi su. Edo, otvaraj. Vidi se unutra, sam snitch tvort, nema veze. Znate, ovo nije dovoljno za mene. Moram dalje. I tako ćemo i otići. Pošto sam ja previše gangster za ovo malo. Moram naći neko mjesto koje je... Ok. Pobjegu. Yeah! Čekajte dok ja nađem mjesto. Jednog dana čovjek je probao naći mjesto za parkour. Tražio je sa svakih dijelova planete, hodajući ili autom. Koristio je parkour da nađe to legendarno mjesto, ali ništa mu nije prejalo. Dok nije našao planinu koja je bila veća od samog njega. Ali prvo je morao daći materijale. I on je znao da su najbolji materijali u Exor Gas. Ovo je stvar samo reklama. To je sve što sam vam htio reći. Dalje. Ima li gas? Hoćemo gas. Mislim, nećemo da prnemo, nego hoćemo gas. Onak. Eno ga. Izgleda da ona štiti gas. Pa ćemo morati koristiti naš gas da bi nju pobjedili. Auć! Izvinite ljudi, malo ste pali. Ali imamo Ne, čekajte. Idemo mi dalje. Mislim, nećemo eksplodirati jer možemo naravno šta god mogu koristiti parkour, to nećemo eksplodirati jer pogledajte ovaj parkour. Haj pleštam gore. Sad idemo prema Mount Piliad. Prvenstveno sam htio malo veću planinu, ali mislim nije planinu, malo veću zgradu, ali ovaj dobro. Znači sad moram ući da me ne vide. U stvari moram blendirati, znači ja ću govoriti da sam ja radnik. Hej Rodni! Ja? A kakav je sin? Šta mislim? Bre, šta me diraš? Bježi! Ganjaju me sa svih strana! Oj, vidi! Eno ga! Našao me! Ok, ja mislim da smo prešli njihov odbran. Malo prije sam vidio mjesto na kojem bi se mogli popijeti. Mora negdje imat. Ljudi, ovo je nešto čudno. Rodne! Ovo će biti jedan od najboljih... Ajde. Yes. Ovo je dobra stvar za nas danas. Jer radimo parkour! Jesi to majmun? Daj mi bananu. Koliko je ovo visoko? Eno ga, blizu smo kraja. Prvo ćemo otići malo na kraj, pa ćemo onda u zgradu. Moramo raditi ovaj epic parkour. Ljudi, ovo je prelijepo. Da,
Bože. Ok, došlo. Znači, ovo je proba broj 2. Ajde, idemo. Sad trenutno nema nikoliko radnika jer je noć. Policija me trenutno ganja. Moram se sakriti. Idemo. Ovo je najveća misija u historiji. Pa u historiji života. U GTA 5. Za mene. Ovo je sve normalno, možete se vratiti u vaše kuće, nije ništa nenormalno. Možete vidjeti policiju. Oj Bože. Okupio se ko... Evo ga, ne ganjaju me više. Jalahan, haj probaj se ubiti. Mislim, ne znam šta ću ti vratiti, ali... Sam ne molim te, znaš koliko... Oh my god, ovo je najljepši moment u mom životu. Znam da to zvuči veoma loše. Dalje. Da. A čekaj, nema. Ovdje nema. Ne, onda idemo nazad. Moglo bi otići tamo, ali šta će? Pazi! Ako paneš, pa paneš. Ako paneš, onda ćeš vratiti se u bol. Ne. Ajmo malo pauzirati. Joj, šta je tebi? Evo ga, zabavili smo tu. Evo ga. Kauš. Moramo nekako dalje, ovo nije toliko gangster za mene. Samo stepenica. Možemo nešto raditi da bi se lakše očekati. Ako umre mrtav sam. Ima prelijep brat. Izgleda da je ova misija dovoljno. Nema više. Ne, čekaj! Šta ste rekao, dedo? Pa imaš cijeli život da živiš i bolje ti je da pušiš cigarete i da ideš gore na planine nego da mene dosaduješ. Haj sad, bježi odavde. Dobro. Mora da ima neki drugi put unutra. Ili možda ima... Alo, došao si ovaj cijeli put samo da me više dosađuješ. Aj, bježi odavde. Ajmo. Pum! Vi ne znate ovo raditi. Radnici koji trebaju ovo raditi ne znaju se penjati. Znate, ovo je malo dugo, pa... Tako, vidim vam šta vam pokazuje. Je lijep pogled, ha? Jest, aha. Ja, lijep. Barem mogu vidjeti ovako lijep pogled. Pogledajte. Prelijepu igračku na zemlji. Teroristički napadi. Uj, 300 metaka. Ovo će biti loše. Ajde, svi bježi! Šta će vam sad policija kad nemate? Uj, bilo bi dobar onaj AK-47 snajper sad. Yes, ubijajte. Oh, fatality! Vidim auta tamo dole. Shvatio da sam se popio, počeo ubijati ljude. Nije baš najbolja ideja. Možda ima neki drugi put da bi se popio. Naprimjer da... Ajde ako ne. Čekaj, nisam to htio ni...
Pan ima najlepšu bradu. Ha!